jedino od tržišta. Sada su u tijeku 6 ključnih istraživanja po određenim područjima koje provodimo baš na glavnim tržištima po prvi puta. Prije su se obrađivale distribucije određenih podataka, ali sad se ide jako fokusirano, jako ciljano. I završit ću sad sa time, samo da vam kažem, paralelno isto tako idemo i sa osvježivanjem sustava turističkih zajednica. Jer analizom smo ustanovili da ove 3 razine, glavni ured, županijske turističke zajednice i lokalne, kad je reč na primjer o nekakvom, nazovimo, razvoju u navodnicima, onda se sve 3 bave nekakvim razvojem. Kada idemo gledati funkciju informiranja turista, niti jedna. I taj sustav se mora prilagoditi. I plus toga, samo ću reći još jednu bitnu činjenicu koja se tiče dakle, čitavog sektora. Mi imamo ogroman problem sezonalnosti i ove investicije koje sam rekao u hotele, one će povećati ukupni kapacitet Hrvatske za 7%, ali u bitnom segmentu. Ključna aktivnost i ključni izazov čitave priče i strategije su ovi bokovi gdje nam je sezonalnost izrazito špicasta i putem ovih bokova, jedino putem novih proizvoda, mi moramo ojačati predsezonu, posezonu i to su područja u kojima ćemo ostvariti veći promet, napraviti atraktivnijom našu destinaciju, a za to pak je bitna transformacija, odnosno podešavanje sustava turističkih zajednica, jer netko taj razvoj treba generirati. Mi shiftamo sa nacionalne razine razvoj na destinacije. Imamo destinacije koje na obali prate županije i to su ona ključna područja gdje će biti, dakle, županijske turističke zajednice prerastaju u one takozvane destinacijske menadžment organizacije koja vodi računa o tome, dakle, o destinaciji kao proizvodu. I onda nam je vrlo bitna ta metamorfoza sa privatnim sektorom, takozvanim destinacijskim menadžment kompanijama, koje a konto te destinacije moraju razvijati nove proizvode, voditi brigu o njima, tržiti ih, dalje razvijati i naplaćivati. Tom ćemo se zapravo vratiti kasnije, jer destinacijski menadžment dobrim dijelom, posebno u Hrvatskoj, se zasniva upravo na prostornom identitetu i kvalitetu. Dakle, sad smo imali neki primjer jedne strategije resorne u kojoj je očito da onaj tko je izradio zna gdje želi doći i zna ciljeve i sredstva i put za to. Ali kažem, općenitije strategije su ipak jedna druga vrsta. Ovo je lijep dokaz da smo mi sposobni za takvu vrstu aktivnosti i onda bih ja zapravo kolegu Pegana pitao kako to zapravo, posebno nakon ovog vašeg dugogodišnjeg iskustva u Savjetu prostornog uređenja Hrvatske, kako bi to zapravo trebalo izgledati? A ne samo kako bi to zapravo trebalo izgledati, nego mislim da ste vi dosta čisti i jasni, čak i što se tiče ovih vrijednosnih stavova koje smo spomenuli na samom početku diskusije. Pozdravljam sve prisutne, zahvaljujem na pozivu. Tema je vrlo široka i teško da mi danas možemo u cijelosti savladati. Ono što je praksa, to da mi imamo 50-60 godina kontinuiteta prostornog planiranja u Hrvatskoj i kad se govori o stranim primjerima, to bi trebalo imati u vidu. Znači, mi ne počinjemo od nule. Nipošto ne znači da mi imamo sve stvari riješene. Vrlo konkretno bih rekao nekoliko stvari. Prvo, Hrvatska više nije sama i ovaj strateški dokument, ili možda ne baš sasvim dobar naziv strateški, ali o tom poslije, nekom drugom prilikom, će se izrađivati u nekim drugim okolnostima. Te druge okolnosti je Europska unija propisala prije 20 godina svojim dokumentima. Već 7-8 godina na fakultetu pokazujemo na te okolnosti, međutim one jako teško dopiru do naše realnosti i prakse. I to je nešto što je jako žalosno. Bilo da se radi o, mislim, Europa je to vrlo jasno propisala i mi možemo to zaobilaziti, ali ne možemo to ignorirati jer ćemo onda se naći kao i nekim drugim resornim problemima koje svaki dan svjedočimo. To je broj 1. Prema tome, preuzeti obveze i boriti se za neka prava. Neke smo stvari već izgubili. To je pitanje odnosa okoliša i prostornog uređenja. Kao što znate, ministarstvo, ja
popularno kažem naše, iako nisam nikad bio zaposlen u ministarstvu, se zvalo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, pa je onda bilo Ministarstvo graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša, pa je sad Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. Za primjer, generalno urbanistički plan grada Zagreba prije 20 godina, kolega uvaženi Jukić, ne vidim ga ako je tu, pozdravljam ga, je analizirao propise urbanističko-planerske od prije 20 godina u Zagrebu. Istovremeno, ako ste zamislili propise iz područja termodinamike, odnosno statike, vidite da smo izrazito napredovali, što je sjajno, u energetskom smislu, čuvanja zgrade i tako dalje, a da smo izrazito nazadovali u prostorno-planskim uvjetima uređenja prostora. To se ne radi sad samo na razini strategije, nego i na detalju. Ono što hoću reći da je sustav prostornog planiranja zapravo izgubio svoju poziciju u društvu, da se više mi ne znamo ko je sad nadležan, da radimo superpoziciju informacija koje su vrlo slabo provjerene i jako se brinem kako će takva strategija izgledati ako bude opet još jedna superpozicija neusklađenih stavova. Sa velikim pozornosti i sa velikom nadom polažem u informaciju koju upravo slušamo od ministra turizma, da se uspostavljaju resorne koordinacije. Njih je stvarno bilo i prije, ali je uspješnost bila vrlo skromna. Tako da je to nešto što je iznimno važno. Druga stvar koja nam se mora dogoditi je da naš oblik prostorne organizacije države sasvim neprihvatljiv za bilo kakvo promišljanje strategije. Naša administrativna podjela je nikakva. To znate, to već godinama se govori. Imate odnos Zagreba i Zagrebačke županije i drugih regija, županije koje su formalno u sustavu nomenklature europskih jedinica postavljene kao u određene kategorije, da ne opterećujemo one koje se s tim uže ne bave, ali one stvarno kao takve ne mogu biti praćene niti čine nekakve odgovarajuće cjeline. To su druge stvari. Treća stvar je da je zapravo izostanak aktivnosti na području prostornog uređenja stavio u prvi plan zaštitu okoliša, koja je iznimno napredovala i postigla vrhunske rezultate. Međutim, sad se postavlja pitanje da li će naš državni plan, ako ga se zakon novi prihvati, morati tražiti zapravo prije nego što donese suglasnost, odnosno utjecaja na okoliš. Prema tome, iz toga jasno proizlazi da prostorno uređenje više nije krovno. To je samo ovako jedna teza možda za raspravu. Tu naravno postoje neke druge teme koje sam ja već prije isticao, a to je jedna od kojih mene jako zakuplja, da mi stvarno nismo promijenili sustav prostornog uređenja promjenom društvenog uređenja. Prema tome, znači pravo vlasništva i ustavna prava vlasništva i s druge strane nadoknade za različite oblike intervencije u prostoru nisu povezane. Tu se postavlja pitanje provedivosti prostornog uređenja ako imamo takav sustav vlasništva i pitanje nadoknade vlasnicima kojima se prenamjenjuje zemljišta. Na posljednjem savjetovanju, evo porodam tu bivšeg predsjednika savjeta, kolegu Botijera, jasno smo iznijeli da je vrijednost, jedna vrlo gruba, procijenjena vrijednost prenamjene zemljišta u Hrvatskoj, a koja nije fiskalno, kako bi se reklo, sankcionirana, negdje između 40 do 60 milijardi eura. Ako se na to možemo oglušiti, onda ja više nemam šta reći o prostornom uređenju. I još za kraj samo za primjere o metodama izrade scenarija prostornog uređenja imamo nekoliko sjajnih primjera okolnih zemalja. Ne moramo odlaziti u Finsku ili negdje dalje, iako su kolege iznimno kvalitetno to napravili. Imamo vrlo bliske naše kolege koji se s tim bave. Istaknuo bih naravno Sloveniju, Mađarsku, Austriju i tako dalje. Za kraj, Austrijanci ne samo što su donijeli strategiju, istina Bog, kroz 3 godine, nego su donijeli i pokazatelje izvršenja koje godišnje prate izvršenje strategije. To su kvantitativni pokazatelji gdje kažu točno promet, zagađenje okoliša, ispušni plinovi, demografija i tako dalje. Hvala. Hvala vama. Ja bih iznio, kad pričamo o karikaturalnosti, nedostatka promišljanja strateškog u Hrvatskoj, jedan podatak koji nisam siguran da li većina ovdje zna, a koji je za mene zapravo bio najporažavajuća činjenica, a to je bilo kada je grad Zagreb negdje u veljači 2012. donio strateški dokument koji se zove
Zagreb plan koji traje, ima rok provedbe do kraja 2013. Dakle, sredinom 2012. donosite strateški dokument koji traje do 2013. Već i 2020. o kojoj vi pričate mi se čak čini još malo preblizu, ali ipak je dovoljno daleka da nešto možemo ostaviti. Tako da uistinu smo uspjeli dovesti taj sustav do nivoa karikature. A kad pričamo o tome gdje je onda naša izrada strategije sada, ja bih pozvao kolegu Dobrinića i onda da u ime ministarstva nam kaže kako ovdje stojimo. I s druge strane isto tako na ovim primjerima recimo Ministarstva turizma, odnosno očito postojanje nekakve šire znanstvene baze, istraživačke baze koja je dostupna, koliko se zapravo njom koristite. Pozdravljam sve prisutne. Sama izrada formalna strategije još nije započela. Znači ona započinje odlukom ministrice o službenoj izradi. Što ne znači da sve aktivnosti možemo u šire tumačiti i ovaj okrugli stol kao jednu pripremu i nadam se da će to i biti. Znači, samo ću kratko reći, ministarstvo već radi na novim zakonima, u što je bilo uključena i komora i sve kolege, radi na drugom stupnju informacijskog sustava koji je bio predviđen i važećom strategijom. Znači, imamo trenutno, o tome već bilo riječi, web preglednik GIS-a koji je u jednoj fazi razvojnoj na način da već i danas možemo pogledati jedan dobar dio županijskih i općinskih planova. Znači u tom dijelu se radi i na transparentnosti, a i na budućem sustavu izdavanja dozvola, funkcioniranja inspekcije i pristupanja informaciji u javnoj raspravi svakog plana. Znači danas imamo na stranici ministarstva informaciju da li je neki plan u javnoj raspravi, a kad ovaj sustav profunkcionira, onda ćete moći vidjeti ne samo informaciju, nego i kompletan plan u određenoj fazi. Mislim da to se može isto smatrati kao jednom od aktivnošću koja vodi ukupnom razvoju sustava, pa tako i prema strategiji. Znači, ministrica je danas spominjala i sanaciju prostora i ministarstvo radi i programiranje kako bi bili spremni i za nove godine za sredstva koje će povući Ministarstvo regionalnog razvoja. Znači, tu ćemo poseban naglasak u smislu prostornog planiranja i uključivanja svih kolega dati na jačanju kapaciteta, što to znači da za ovaj sustav je potrebno planove tehnički dovesti na tu razinu da to postane stvarno jedan funkcionalni TIS koji će biti transparentan i svima nama dati točne, egzaktne podatke o onome što planovi, sadržaj samih planova. Znači, ako vam treba neki podatak, tu se sad spominje i Austrija sa jasnim pokazateljima, znači moći ćete točno po jasnim pokazateljima izvući ono što vas interesira i napraviti analizu. Znači, taj sustav sam ide k tome da se evidentira stanje u prostoru, da omogući istraživanje, da omogući razvojne scenarije i nakon toga planiranje. Što se tiče same strategije, jasno je da će, to je i zakonska obveza, prema tome ne možemo se tu samo domišljati da li hoćemo ili nećemo. I stara strategija isto tako važeća sada, koja uopće nije imala loše smjernice, međutim vrijeme je toliko, imamo vremenski odmak da je trebalo napraviti i prije izvješća o stanju u prostoru. Izvješće o stanju u prostoru ne sadrži samo podatke o prostoru, nego podatke o realiziranim ciljevima, aktivnostima na realizaciji stare strategije. Znači u tom smislu vremenski odmak je već tako velik da su neke stvari dva puta, da tako kažem, izmakle kontroli. Naprimjer, imali smo, jedan od ciljeva je bila određivanje zaštićenog obalnog područja. Znači, strategija je bila 1997. Program je bio 1999. a uredbu smo donijeli 2006. 2007. preuzeo zakon. Prema tome,
To su preveliki odmaci, znači jednostavno treba obratiti pažnju, ja mislim da izvješće samo o stanju u prostoru je malo shvaćeno kao jedna obaveza koja se mora ispuniti radi obaveze, međutim to je direktna veza sa strategijom. Kad budemo o metodologiji strategije, naravno da svi moraju biti uključeni. U završnom dijelu važeće sad strategije, znači bez izmjena i dopuna, rečeno je da je ustanovljena stalna koordinacija. Međutim, ta koordinacija očigledno negdje s vremenom te aktivnosti su izostale, tako da svi ciljevi nisu realizirani. Jedan od bitnijih ciljeva te strategije je bilo izrada županijskih prostornih planova. Taj cilj je ostvaren. Prema tome mi imamo i novu generaciju na toj razini, a imamo i novu generaciju prostornih planova. Zato i možemo izvlačiti sad podatke. Pitanje je kako smo mi koristili i došli do njih. Ja smatram da je sad, odnosno i ova strategija će sigurno pokazati vrijeme za novu generaciju planova. Pa to je ta nova generacija planova za koju su u izvješću o stanju u prostoru zapravo dane sasvim jasne naznake u prvom redu u smislu ove ekonomizacije, ali mi je onda čudno zašto toliko čekamo jer je izvješće o stanju u prostoru već dugo na stolu i ja sam ga shvatio kao momentalno zapravo, to sam shvatio kao početak izrade strategije. Da, morate znati da na neki način kapaciteti ministarstva su ograničeni, a paralelno se vrše aktivnosti, sad sam rekao, mogu ponovo ponoviti, znači sam taj sustav, informacijski sustav u prostoru zahtijeva dosta promišljanja kako bi on išao u sljedeću fazu. Znači ne radi se o čekanju, nego se radi jednostavno o nizu aktivnosti koje su prateće. Naprimjer, ja ću sad ovdje reći jednu stvar, a to je da je registriran Hrvatski zavod za prostorni razvoj. On nije počeo sa radom, međutim to je jedna od aktivnosti ministarstva. Ja se slažem, ali taj zavod je propisan zakonom iz 2007. a mi danas ovdje sjedimo i 2013. Upravo na to sam i ukazivao. Prema tome svako malo treba se napraviti jedno repozicioniranje i reći što smo od ciljeva ostvarili, što nismo. Međutim, ovaj sustav dosadašnji je pokazao da stvari i neke pojavnosti u prostoru prolaze mimo sustava. Znači, nova strategija će upravo trebati okrenuti se jednim dijelom i tome, a tome će nas i jednostavno uputiti i metodologija Europske unije koja daleko više daje na analize, na evidencije i onda na pokazatelje u smislu konačnih odluka. Dobro, ja bih zapravo sada onda možda proširio ovu našu dosadašnju interdisciplinarnost, pa bi nekakva sljedeća tema išla gospođi Fredotović. A ta tema je nešto što možda će vama zvučati naivno, ali nama koji se bavimo prostorom je dosta bitno kao tema. Dakle, kada imamo posla bilo sa politikom na lokalnom nivou, bilo sa investitorima i potencijalnim investitorima, mi prostor percipiramo tako kada mu stavimo nekakve ekonomske parametre da građevinski prostor, to jest građevinsko područje ima neku vrijednost, ne znam, od 50 do 350 ili do 1000, a da je čitav onaj drugi dio prostora zapravo nešto što ima vrijednost 0. I onda se kroz ono što je spominjao kolega Pegan bavimo time da čim više onoga što je vrijedno 0 pofarbamo drukčije da bi dobilo nekakvu vrijednost koja je veća od 0. E sad, kako zapravo, da li postoji nekakva metodologija i uopće svijest o tome da se bilo kako znanstveno ili brojčano i zapravo izrazi ta korelacija između svega ovog što nije građevinsko područje, a zapravo je to što daje vrijednost onom što je građevinsko područje. I da li mi balansiranjem čistog tog parametra zapravo možemo napraviti jedan pomak i u planiranju? Dobar dan. Dobar dan. Dakle, ja sam isprepadana, apsolutno. Prvo sam bila šokirana, uopće što sam dobila poziv za nešto što se zove Kongres koga arhitekata, jer vas
Dugo vremena sam vas mrzila kao neko ko se bavi planiranjem u prostoru sa ekonomskog stajališta, a drugo sad ono strpljivo čekam i mislim se, majko ma šta će mene pitati što je ostalo za reći. Sad ste mi dali, bi rekli u Dalmaciji, papa im boka. Ispričavam se svim ovdje i svim tamo. Dakle, ja sam bezvezni ekonomista koji sad mora nešto reći. Ispričavam se ako ću govoriti duže od 5 minuta, ali pokušavam sabrati sve što smo rekli, jer se bavim... Puno smo si vremena uzeli za ovaj panel. Da, govorite. Bavim se ne samo ekonomijom prostora, nego i urbanom, a uz to sam zaštitar i svašta nešto. Inače dolazim moj mentor je bio profesor Ivo Šimunović, što će možda ovoj publici biti nešto pristupačnije, odnosno odakle sad ja tu i kako. Što se tiče strategija nije nikakva mudrost, zna se odavno kako se strategija radi, napravi se lijepo što su rekli prethodnici, analiza stanja, stave se nekakvi ciljevi, pa kako ćemo do njih doći, to je strategija, pa se onda na osnovu nekakvih drugih kriterija i vrijednosti izabere nekakva od strategija i onda se lijepo rade planovi kako realizirati tu strategiju, da bi na kraju kroz točno određene pokazatelje mogli platiti jesmo, nismo, kako smo, dobri smo, loši smo. Moji kolege iz menadžmenta to kažu ovako, svaka organizacija, pa sad kakva je od mini marketa do države, mora imati viziju, misiju i sad sve ostalo što slijedi, to je početak strategije. Nažalost, ono što ja sa svojim studentima kad radimo nekakve kejsove, mi dolazimo do toga da iza vizije misije najčešće slijedi televizija. Dakle, ne dogodi se ništa, nego se svašta kaže da će biti lijepo, a na kraju u provedbi nema ništa. Ja ne kažem, i fenomenalno mi je ovo da gospodin ministar prikazuje svoju strategiju razvoja turizma, koji su moji kolege sudjelovali, čak i oni iz Splita, na čemu se posebno zahvaljujemo. Međutim, fenomenalno će biti vidjeti što ćete vi proizvesti, pa da vidimo kako to ide paralelno. Garant neće valjati. Ali nema veze, nisu ni ove prije, pa neće ni vaša, nebitno je. U čemu je problem? Gledajte, mi smo radili nešto, doduše prije 10 godina, pa onda u nekim drugim okolnostima, što se zove program održivog razvoja otoka. I mi smo bili kao znanstvene institucije, odnosno izrađivači, pozvani da budemo u ulozi moderatora. I metoda je bila participativna. To je značilo da smo mi išli tamo po svim otočićima i slušali šta ti ljudi govore, što su im problemi, što bi željeli, kako bi oni to željeli, la. I nismo im smjeli reći, ljudi, to je glupost, selo na otočiću od 40 ljudi želi starački dom sa full liječničkom njegom. Ja moram to zapisati, oni to žele. I onda je bilo interministarsko, resorno, kako li se već zvalo, koordinacija, dakle uprava za otoke, pa sve one priče koje su bile. Mi smo svu tu tonu i 3000 tona papira njima istresli po zakonu i odredbi i pravilnicima koji su bili na snazi, mi smo to sve uredno napravili. Normalno, budžet za najmanji otok je bio 40 milijardi kuna, što nema šanse da se, iz tog razloga se nikad nije usvojilo, ali interministarska su bila. Mi smo dobili primjedbu, a čujte, izraz na ovoj stranici nije dobar, na onoj ste stavili zeleno umjesto žuto, dakle, jesu ministarstva pogledala, ali dali su mi lekturu i korekturu i televiziju, malo boje vamo, malo boje tamo. Suštinski, to niko živ nije pogledao. Ja cijenim interresorna kako se to već sve zove, ja znam da ćete vi pozvati svoga pomoćnika i reći, čuj, ti si zadužen za ovo, on će poslati onoga, na koncu će doći do maloga pripravnika koji će to pokušati nekako odraditi. To se ne smije dogoditi i to ne smije na tome stati. Strategija nije, ne znam šta, ali mi krovnu nema. Naša krovna je koja? Regionalnog razvoja. Mi strategiju razvoja države nemamo, nismo ikad imali. Imali smo Hrvatska 21 na 69 poglavlja, koji nikad nijedno nije zaživio. I ja ne sumnjam da su turisti, odnosno Ministarstvo turizma, fantastično odradili svoj posao i da ste napravili izvanrednu
kako bi rekla, sve moguće dionike u procesu angažirali. I da će to napraviti neka druga ministarstva, neki drugi resori. Ali ja se pitam šta je početak, šta je kraj. U teorijama razvoja, u razvoju, kad pričamo općenito, polazimo od faktora. Prvi i osnovni, jedini koji je ostao kroz svo ovo 300 godina ekonomske teorije je zemlja. Prostor. Da budemo bolji, prostor, ne zemlja. I sad dolazi na ono vaše pitanje. Dakle, a konto, ovo ste mi rekli, ste ostali frapiran, da je grad Zagreb napravio dokument za 11.12. Čovječ, cijela zemlja je radila dokumente 11.12. jer je tako bilo propisano strategijom i zakonom o regionalnom razvoju, nota bene, mi smo je dobili u 11. a trebala je durat do 13. jer iduće financijsko razdoblje EU počinje 14. I sad svi činu, sve županije, gradovi, svi živi su učinili do 13. I sad opet činu od 14. do 20. Je li nešto, mi smo bili evaluatori Splitske i Šibenske županijske strategije, nismo sami sa sobom mogli doći na red. Na šta to treba sličiti? Strategija od 1,5 dana, dok se usvoji prošlo pol godine, dok naprave papire još pol godine i tamo sad počinju radi papire za drugu. Svi super za to. A sve je po slovu zakona i metodologiji koja je propisana. Cijela država je to radila. Je li istina, ministre? Vi ste radili u Istarskoj županiji, normalno da ste činili. Županijsku razvojnu strategiju od 1,5 dana. Svi su činili. Svi su bile super. I sad se pitamo šta se napravilo. Ništa. Manje više, možda u Istri više, ali u nas ništa. Dobili smo regionalnu razvojnu agenciju i tako još neke agencijice koje sad nešto rade, ajmo reći da će nešto napraviti. E sad, ono vaše pitanje. Mi kad tumačimo djeci na ekonomskom fakultetu prostornu ekonomiju i kad iz toga nastavljamo na urbanoj ekonomiji. U prostornoj ekonomiji postoji nešto što se zove makro i mikro prostorni modeli, zašto vjerujem da i ovdje kolege znaju, koji imaju neke svoje troškovne i neke druge kriterije, odnosno počela od kojih polazi. E sad, apsolutno podržavam što je prije rečeno da to iz Savjeta prostornog uređenja, što mi je izuzetno drago, da mi, ne znam, sam to vidjela u strategiji ili nekom drugom dokumentu, dakle makro područja, osnovna makro područja Hrvatske su 2 regije koje smo mi učinili po statistici Europe. Ministar Grčić je moj kolega, isti fakultet smo završili, radili i ja razumijem njegovu logiku kako izračuna statistiku, podijelio, pomnožio i zbrojio da budu 2 regije. Ali sa stajališta prostora se nikad nismo u tome složili